Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepekna pungan ta'ala ke hadir iru pungan ta'ala na panca jiwili noewe on romakareso di kuang katokko lido etia makareso maka de guruta salon rongi okomisuru gawat di monro payo kolino on romas makareso mapamula okko alam arwah na pancaji ki pungala ta'ala digagay jama na paloko alam rahim dito gay jama okko mani alam ketiga linoewe na pangkay jama. Jejoko alam arwah siba alam rahim de itu gaga yung ngerang apa digaga pure jama tapi mundrin nama tu ili noewe angka yung ngerang apa magay angka pure jamok kulinoe ya kode cing ijamok kulinoewe makoko kimatu suruga mingerangi imi ko anu masalah isa liwan na isuruga mingerangi jadi linoy on rama kareso ang kedua melo yak karesoi yang pertama akaresoi linota magay nasaba linomu payon roy maka dari pengulut tali i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada ya koli notah karesoi angga i aleta makada melo ki tuo mananungang je kuma karesolino ki angga alewe melo ki tuo mananungang betul nih bicara ewe iya ko perkara lino ibaca perkara lino ijama na mangubi akhirata de na magaga jolo ipapisaw lino ewe apa melumuki tu mananungang yung makatanga ki makareso lino na batawe de na magagi papisaw jolo kami lumuki tu mananungang pura pa si masampaja na patapataru. Jadi nama gaga santai-santai ko perkara dunia. Apa melumuki tu mananungan. Aku takut mak bisau toki. Misalnya, mak bisau toki nape sipue ibisai tapak batau de nama gagi papisau. Tolo mas sempaja jolo. Pura pasti mas sempaja nape pateru. Santai nareko perkara dunia. Ayan namo nareko akhirat ya karesoi maka dia pengulut ta'ali wa mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda iya to sina seko akhirat mo karesoi rapang ya lim makada melo no mati baja rapan ni alim makada melo no mati baja ikutu mas sempajang anggaknya lima kera pacapur sempajan na
Husuk itu. Atau bangi tahu aja tu makada matuk cinampok pura pi. Makon rak desi. Mate gamma ni bajan dengan nak malah. Jangan kartu peri-peri. Aja ni tangguhkan, aja ni patanjing dari ku perkara akhirat. Anggak lima kada aja. Lima tungat. Ini Bali ko perkara akhir ijama na deni samelo mati ai marumuk maculi-culi tahu taja ngak jolo cinampa melo kak masam paja taja ngak jolo cinampa me kak masam paja biasalah dak ko mapataja ki masam paja ila kulaku sampai sinampa ibilla ni napa marumuk les itu Allahu Akbar. Ya kupura kak masam paja matuk meka lopa sae. Malika lasuna maka maja lampu tona. Masam paja ngiro letu nawan-nawan napa sae. Magi nakoro. Nasaba akhir na lalu tapi de nangga lekan maka nak mati baja jadi sampai bumi mapikir meka lopa sae meka lo maka sebagai. Tapi nareko masam pajaki akhir ijama ngeke yang enggak ya lemi lo mati baja maka limitona lesse peringarangi ngkasih di pakaroboh ko Kufah pakaroboh malempu pak beri jama malempu mega tuh mapelok barang ke pakaroboh sidi waktu engka tahun lansang pacin rola kau karubata ba enre ni macin rola makumu joka-joka maka dai penumpang to macin rola ewe kiga biasa tolah nak kada ye lalem-lempu ewe nak kada angka laleng lese kompas cinampat tolat tu ku ye miga tu panan renyarang wading denang kawola ya nak kada iro penumpang biasa wola coba-coba gari itu lah naturusi penumpang makumo jokana nadapi wiringala we mega buku tau tatala masih langi pakarobay napa naji ula lalangi maji nang kebuku tau make tatala ya makumu jokana karubay we takut narampu manipat dan ni penumpangnya melu imbu ni pakarubay maka dai pakarubay aja banna munu ka iya ku me ko male gagaku lolo karuba ala bawan aja na munu ka nak kada de biasa ku iya perampok ka lawunu jolo punana puala gagana sila dak si keke de nemika lelepu perampok maka di pakarubay pakui pale ipeklokotia ko tamak bunuh alingak kesempatan masem pajak jolok dun rakang pura pak masem pajak matuk napa kak munu kada iyo asem pajak no katu ulu tahu tak talak pura menamu masem pajak mate menamu sampajak no pasti yaki maka lo mak jinnik maka kasih jinnik napa kesingi berarti nama sempajang magi nak koro apa yakin maka deh melo nak je mati matu kupura kat sempajang ni jika kana sawayro keyakinan maka melo nak mati gong kana mapamula jenek napa kesingi jenek napa kanjaki berarti nama sempajang sampai waktu nama sempajang pura na baca alhamdulillah onro husuk na loko punga Allah Ta'ala de nagaga ninggarra lenge de nagaga ayat ninggarra na baca amo kulu Allah lanyak manato manarawangi malayang-layangi lanyak mana peringaran punga Allah Ta'ala manibah ninggarang gangkana makomuro mita sigura-gurana parampu sijak ko
Aga je sijak na deto na mil rokok ko di kana baca. Sijak ko. Mako mo sijak ko takut mumpu menisi di ayah ilalang atina padahal iya ayah ede nang kenapa lai magi nang kemumpu. Surah An-Naml ayat 62 kada salah. Maka dai unin nairo ayat ero ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah. Ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah. Niga palewat di mewai tau mangilak ko pungala ta'ala. Niga wad di mewai tau mak dararinghe. Tau milau tulung ko pungala ta'ala. Kotanya pungala ta'ala sendiri. Wa yaksifu su'ah, pungala ta'ala sendiri legai kesusahan. Ia naruh baca berulang-ulang, dia tulis sambungannya. Tulis naruh amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifu su'ah. Maka na baca iro takut mumpu mani pak baju putih, pak palu putih, pak kenyerap putih, na basiru parampu iro mati. Madilah maku alilin. Abang ngapuri mas sempajangi lepu pakaroba giling mite pak perampu ternyata maku dia lina nandri api. Nitai pak kenyerap putih nakada niga kijitu ini nakada iya pajagana ayak mubacai lalu sempajang. Nasuro kak pungala ta'ala untuk nonok mewai kue. Salama aku mako kue ala ni karobamu muli subulam. Salama. Iro ayah ero de na palai tapi iwiringnya ko pungala ta'ala sama magai kehusukan na loko pungala ta'ala. Magi na husuk makwaro na sabak watun na melo mas sempajang na yakin itu ni alina makada melo na mate baja. Melo na mate kupura ka mas sempajang. Iro kata penglutali makada wa mali akhirataka ka annaka tamutu goda. Iya ko akhirat talelung akhirat tajama. Angga aleta makada melo nikmati baja. Matunga-tungan itu mas sempajang. Ini ko lido tajama aja terus takkan melo nak mati baja. Tapi agak balik akada to siki melo kak tu menenungan. Jika kana amo pe korepata na batawe melo toki papisau kan mega muat tu meki tu menenungan baja pasi. Sangadi pasi. Sini no masalah melebih kadere. Iena risese na tau angket pahangi ya sange agama he. Nisapakalu aga ji elo na pungala ta'ala nareko angka nangoloi. Nangoloi jaman-jaman linona nisa makada aku elo na pungala ta'ala makokoy. Nangoloi jaman-jaman akhirana nisa makada aku elo na pungala ta'ala. Iena ro akatan ro maka di nabita mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nigi na ilo pungala ta'ala madecing yufaqihu fid din iwiringi apahangang ri agamay. Magi na masusa tawe nasaba de napasilolongi agama jama-jaman na. Upan-upan na sinin na jama-jaman ipasilolongi agama makanja pole na tu. Gangkan no kolino tu nigi tau asal baga mamui manyamangi. Tau sogi magama manyamat to. Tau maki pangka magama manyamat to. Kariolo to maki pangka. Unrutan rina pangka na. Unrutan rina pangka na. Amu manu ina parenta to. Amo angin na suroto. Ya kuang kamelo na lawi. Na walami sujadan na napaka angin palutu ka lokoroy. Kalau ma patroli angin nola. Angin nola lutu si bawa manu matangangi si tinro manu lutu. Angka mana pak galung petani naitai. Subhanallah. Cak buat mitai. Mana kata lutu si bapa manu
Nah, ternyata ini teh adalah Nabi Sulaiman. Neng kalingana maka da subhanallah, maka deh angin patappak ukur yolona patani. Tappa ukur agak tasangonna. Maka deh patani deh cak bola dekat kagum ka akuasan na pun Allah Ta'ala nakulena na lengi kekuatan lengi padisangan si bawa ki manu lutu. Jadi akuasan na pun Allah maka subhanallah. Maka di Nabi Sulaiman alaihissalam aja memandangin tinggi satu kali subhanallah yang engkau ucapkan lebih matandri angkat nasuri munri daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Alina sendiri lapor kerajaan Nabi Sulaiman. Alina sendiri Nabi Sulaiman lebih matandang kan itu satu kali subhanallah daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Nero istana Nabi Sulaiman pakarangan lebih si diheto. Batu-batu papimbolona ulawang matiki-tiki. Kerikilna ulawang. Nalat bisi diheto pakarangan na. Satu subhanallah lebih matandri daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Matandri pangkana. Tapi nasabak magamay marapik ko pungala ta'ala, Masya Allah. Denon roy tampo. Dan dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam satu-satunya nabi. Denang kana masusah. Nabi Sulaiman bawa tu dia dan kada masuk satu lima nyama papi dan dina pak nak kuasai bahasa na olok kolok na parenta jingnya na parenta olok kolok angin na parenta manang ia mana na cek dek masusah dek tu pernah masusah ia mana na cek dek masusah melo mani maki buasi istana melo maki buasi istana semacam rumah jabatan. Luan na iro istana meloi nak buah Nabi Sulaiman 65 kamarakna. Na usulan na bainina maka da iya pa umelo mata kitu istana tak buah rengak na rekop bulu manuk payatakan. Kira-kira ko istana 65 kamar. Na bulu manuk iya tekan kira-kira siaga manuk igondolo. Ya coba nih bulu-bulu manuk potomo. Manuk bulu manuk lutu iya melo cabuk bulu-bulu napa yang ngatakan istana 65 kamarana. Neng kali na tongang nyapu Nabi Sulaiman iro. Melo tongang natarapkan ni. Neng kali nga manuk maka sinin na manuk watuiro mogok terbang. Mun romana makan rodong, digagamin lutu. Mun romana makan rodong. Kecuali campung Campung yang kalutu keok. Cairi mana ku pada manuk. Iko campung. Ang kaki masara nyawa, mangan ka nyawa mun lutu waktu makan nyawa wita. Maka dia campungi aga je musara nyawang nakada dega pale misse maka da melo ikapupu bulu-bulu we meyatakan istana maka dia campungi cari saratua mu posara aga asem nakade utus semua lo mak bicara Nabi Sulaiman maka diutuslah campungi tama si runtuk Nabi Sulaiman aga tu kareba campung nakada nautus juga aja padaku manu memang bicara ku ini nah kada aga angka pakutanana padaku manu kega garek mega arwanewe nama kunrok kolinoe maka dia Nabi Sulaiman pada mupi pada gan norwan semua kunrai maka dia campungi ai salah pahang padaku manu puang magai nasang mega makunre norwane. Nah kada pada nah kada ai salah pahang itu maka Nabi Sulaiman magi nua aga nua pak deke na nasang ini ga makun reina na ronewe maka dicampungi iro pendapat na pada aku manu amo arwane ko patuju makun rei na pogau na reketo sebagai makun rei
Nakapesa Nabi Sulaiman, tersinggung Nabi Sulaiman. Iya na parereki ya campung. Iya na parereki ya pak, iya mi tarima usulan na beneku mi mutu mata ke bulu manu Berarti iya na parereki ya. Jadi tersinggung Nabi Sulaiman apa ipodangi ko campungnya, tapi kanjana tu balik ko tahu magama tersinggung. Tadinya campungnya ini cairi. Agak balik justru campungnya nala penasehat. Campung nala decep balik mupodangnya. Tas salah toga nggak tu balik cek dekat man rasa. Makanya nobanya keputusannya dia nak cari campur-campungnya. Ya coba na nama agama Nabi Sulaiman. Njok mu campur tu kakada-kada kakuni-kuni. Beriku menjek karak-karang ni. Tapi na sahabat tahu agama tersinggung, dia na cari campungnya justru berterima kasih. Nala dia jumpa kain kak. Ternyata na camit to palik pungala ta'ala merusak alam. Ya ku ibu manang ni bulu-bulun na manu berarti merusak alam. Natiangi pungala ta'ala. Maka tersinggung na tahu matan repang kakna nareku magama mui insya Allah makanja launa. Sini no masalah malebih kadere. Tahu sogi na magama manyamat to. Apang kato mangkama to tahu sogi magama. Tahu sogi magama. Ito si ko tahu sogi magama tu. Iya ko perkara agama yung kosoki. Dia nak deket-deking. Tapi ko perkara dunia malah ada mereking. Ko tahu sogi magama tu. Engka butin, engka tahu sogi. Pengeluta Usman, Pak termasuk tahu sogi tu si di sahabat. Manitu na to Nabi Tairo. Usman bin Affan. Sogi, mega gagana. Gangkana makadi Nabi Ta. Lau ko cek dek milau dui oko Usman. Apa melo yung ko sogi agamay. Lau ko milau dui oko pengeluta oko Usman. Apa melo yung ko sogi agamay. Maka yero utusange. Lau di bolana Usman. De panaletu bolana ning kalingi man naw nanana. Maka day Usman na pudang ya na enak. Aja na malampela da sunggun na pak jenang mutaro. Migala da minyak capu. Papuncoki, padodogi. Iya utusannya de pada letu na lisu apa maka day anak na je lagi na rekegero. Mau mana pak jenang meti padodongnya pak mandri minyak. Mereka lada. Lisu. Loko na bitara kadede na cocok. Anak na lagi malah ada na rekingan. Maka de na bita letu mo go je na kadeu letu na usah di milau lisu. Na kadede lisu ko memang letu go je. Wani pe mana lausi. Letu ni. Kato-kato tangan. Ni gero. Iya. Nabuka assalamualaikum wassalam. Tak pemakutan na memang ni penguluta Usman. Aga ji akat tata talomay. Urusan aga kata talomay. Urusan lino ga, urusan agama ga, urusan negara ga. Maka da utusannya magi takutan nangi. Nakada iya ko urusan lino mulaw may laipat diang ni palang. Anak ipat diang nakada minyak na pake. Minyak na pakai ipat dia ngipalangi ko perkara dunia. Yang ko perkara agama iparilai. Palapi kisungguh na marila. Nakadamagan ako akoro. Jadi maka dia utusannya nabi tanya suruh kae. Maka dia pengeluta Usman, iya tuh ko nabi tas suruh ko berarti urusan agama. Wah, palampiri sungguh na pelangi, parilai. Apa agama bicara ya? Nasuruh ka nabita milau dui melo yung kosoki agamanya. De nak bicara pengeluta Usman, tama kamarai malah dui sisipu. Na panaling utusannya. Okay, sisipu. Maka dia utusannya. Siagi sa na iya nakada. Saan dia nang kau bilang ni? Maka miyak ko bila dui ka mabila sipu ma. Bila sipu ma. Maka day utusannya situngan naji wani riolo pawangka
Tapi usad di komanan na ampe mak dek ka magi paling nang ka makua bersama kue maka dari pengluta Usman ia tuan niriolo najamai anakku adalah perkara dunia di makadaka amanya ko kolino mujama pak ia tu perkara dunia ia ko halalai ihisab ireke matu itu ia ko dena halala diasap icalangi ya ko perkara dunia itu perlu hati-hati apa magai yang halal dihisab yang haram diasap jadi amoy dio na anakku ya malak datolo jagai ya ko dio ko na aja mau limpa bawang mi apa sini nawe tak besi dia nakan ne alelemu tu mu pertanggungjawab kamatu asulmun de pak mako jako jadi kok dia kok manya-manya ya to namu pakewe mak jenek ko matu aja mu popular deh kerangnya pak tak pecik-pecik matu itu na pecik gimana tahu dia nakan nai dia mu pakai termasuk ko mako jakujang i pertanggungjawab ke mana matu tapi ia sabak perkara agama muangkang apa nabi tasuru ko melu ibalancai agama makanya dia perlu iriking yang tu ampe waliku sisipu dia perlu iriking apa ia tu agagai ibalancai lana pungan Allah Ta'ala ia tu sitongan na anu ya punai latu suruga matu pangkade guru teh itu dalle yanri capu ya dia pemeng ipaki narasabu mancai palulu capu to ye ibalance kona puriu pungala taala iya na tu ikiri lo munri jadi nasaba iya melo ibalance kalau na puriu pungala taala maka dia na perlu ranking apa iya na tabungan iya na ya punna ye jadi dia perlu ranking iya na kada guruta ya ko angkatan lu manu maka juang nai tembak cik dinakan nai siaga pimonro talu manu maka juang nai tembak cik dinakan nai siaga monro cik di monro iri kanai lutui dua lutui dua talu ratu sabudu ita parikantum talu ratu sabudu ita parikantum lalu celengangi tataru si ratu sabu siaga monro iya miro monro tapatama celengangi matu latu suruga iya 200 monro ko kantongnya lutu matu nala pak balu balewe nala pak balu lambace nala indok logo nala belum tentu ini punya 200 tapi iya tempat tamat celengangnya iya nama nasa monroko ini jadi orang kapa panguluta Usman kada hede ini perlu irike ko perkara akhirat apa iya tu mana sana saya punai jika kana we mapahangi rutusan ngiro kado rutusan makua jiro pale agama ini jadi kuang kaga tu pale lebih makasih ku balanco kena puri pungala taala pak iro nasuk matu lilolongan nak kada iya nasaba mapahan nai gangkana makade pangluta Usman tu atur aku sinampak mis kata makamara malas ini sisipu nak kada alai ku iya hadiamu nah itu sisipu apa mage gara-gara perbuatan pangluta Usman napahang agama iya utusannya gangkana mariulat dan sading ya tu nak kada guruta ya kuang kata matuntuk pak disengak agama dia tu paling nama gagi ale dui yeling perlu tu yeling dia tu pamagai nasaba milu matuntu apang agama sini no maksal malah biang kadere yana tu alasan gangkanna pungan Allah Ta'ala ye pungan Allah Ta'ala tu koma bicara waramparang rezeki dalle maka dia itu pungan Allah Ta'ala ko mak bicara waramparang dalle tahu maka dia pungan Allah Ta'ala amfiku mimma razaqnakum aberingi sesa kuang kadalle na weringi pungala taala aberingi sesa kuang kadalle na weringi pungala taala degaga makada parakai sesa kuang kadalle na weringi pungala taala degaga makwaro nei biasa iparate tu ini
Parati tidi makara ya kon kadal lengi pungalatala aju balan cawan parakai sesa. Ah, ya to si pungalatala makara ya kon kadal na weringi pungalatala a berengi sesa. Aga ikmana ye nakara a berengi sesa. Maka de guruta. Iye aga gaya berenge lebih malas si pilisu okko tau mak berewe. Lebih malas si pilisu na aga-aga mabuange polease langi latu tanay. Ya kung kagaga mabuang polease langi de panalatu tanay. Ang kanin rewa baraka na yero aga-gaya bering itu pala. Gangkan na perhati kamu, iya tahu magalai mak bere tu degaga tahu mapadi degaga. Apa pungalatala makada lebih malas silisu itu. Cuma terkadang biasa dia berbentuk duit. Meromok dia sadari. Biasa berbentuk patolak bala. Biasa berbentuk disingang. Contoh. Taruki memang di dalam lauhil mahfuz. Ang kami mataruki ukro totoe. Takdir totoe. Maka da aso nama tu satue. Nakan naki abala talapuki taruki ro asuna satu aswewe talapuki tapi nasaba onna ele puraki mak bere puraki mak celeng puraki mak sideka angka nureta talia gola-gola dan sebagainya puraki mak bere ternyata barakane rupa bere tahun na ele si runtu ki totota tallepu to ngeki nakan naki abala tapi nasaba pura ki mak bere tallepu ki tapi lala mi tallepu ki tapi lala mi tallepu kadega persoalan apa lala mi lepu andai kata benenge de tak bere naro de tak sidako naro de tak celeng de tak sideka talapu to ngeki tapi to talapu kepo to na te masoko ngi lebih mega pita pasu na iro na tak biriro maka jere lisir pasti dekaton na ele lokko di mancaji patolak bala nah contoh yang kedua taroki dan lauhil mahfuz maka da sona satu malasaki tapi pura ki masih dekelena iro pasti dekatan rewe mancaji adisi-disingan malah satu ngeki tapi nasabak pura ki masih dekang pat di ulumi bintang 7 minggu letih kan isauni sisa rupiah tapi andai kata dia nak tas sedekah wah malah satu ngeki rumah sakit pak operasi pak mega kosong masuk lebih mega pe nak tas sedekah ni nah ya inti nak kada nabi maka di pengalatala amfiku mimma razaqnakum mimpi aberingi sih sadakun kagak ada beringi pungalatala ya. Makanya dalam kehidupan atutungan itu dalek manasa-nasa lagi dalek ta nasuro ki pungalatala mak beringi apalagi ko anun nami matawe. Anun nami matawe. Ah yan tu nak kana nabita. Iya ko mapagaji ki alingi gajin na tawri wattude na panamat di pusat na. Gaji upah yang paling berkah yaitu iwerengi riwattude na panamat di pusat na. Amit di pusat na. Jadi ko mapaja maki mapagaji ki aja tapuji parakai gajin na tahu. Maga pak, iya ko si topo matu mega cekan ya ki matu iputara yolo. Iputara min lau tahu sabarik pura lihat barang taralapi barang napa kelek tertunda sih pada iya kasih nak jama tahu nasabak melok lolongat duit nah jadi makanya kita aja nama tipe pusat na melengi duit betul jangan menunda daripada upah seseorang abering alengi saja nah ini pak jamae mak jama ki dengan niat memberi berengi tenaga taloko punggawata alengi tenaga punggawata de na tu takalasi mak jama de na takalasi apa magai memeki malengi tenaga
Ya putu ko tanya tanaga miyak bering, melo mi runtuk gaji. Iya ko ang kay punggawa matung-matung ki tapi ko de gagi macule-cule ki. Tapi nareko mak jama ki dengan niat untuk memberi tenaga, amo de gaga pungga matung-matung ki. Coba si runtu ya garek tahu Pak jama melo mak bere tenaga, gang kada dina kalasi mak jama. Punggawa mak bere gaji de pada mati tetip pusatna nak berendi na gaji na patarimanya anak guruna maka si cucuk si sehingga maka iya dua pak jam dan nia punggawa masing-masing maka bita si tudang enggak matu ko suruga si akaderanga ente sakaderanga pak balu na pengelih APDC ki pak balu na pengelih APDC ki apa iya tuh APDC janji suruga innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwa itu okoi suruga matu onronna makanya mapak kita mata surugana. Niga yelengir surugero orang bertakwa itu akhirina ma atahum rabbuhum iyana yelengi tahu angkai innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nasaba irwatun nakulino to 5 pedecengi to 5 pedecengi pak balu ma pedeceng loko pangeli ma pedece to loko pak balu pada ma pedeceng peko carana pak balu dena puji kalasiangi pangeli ya kongka masolang napau angka ya masolang ya makura-kura to sian lina napau caca na kongka dena lapo bak gompui balewe pokokna si komentoro malempu dena puji pediri atina pa pangali pangali de to na puji pediri atina pa balu apa kata tu pangali we na puji lada pediri atina pa balu mabela bale angke kasi taposo-poso ai makap buni bale mutu de to panali na ujato pi dena pedece sanakar jadi sanga pedece nasang pak balu pegali pada mak bedece. Contoh, siagalin na ya anut teh. Nah kada 50 sabu. Alen nak 45 sabu di. Maka dai pak balu nareking. Iya ko 50 sabu nalingi, nalai saru kapitu sabu. Tapi ku 45 sabu nalangi. 2 sabu misaruku roy. Tapi taruh nih. Saro nak 2 sabu, ma PDC kak 5 sabu. Tala nih 45 sabu. Ma PDC ni loko pengelie. Pengelie na welengi duit 50 sabu. Mele sasungi maka dai pengelie. Aja ta sasungi walalakang ni. Ma PDC tu 5 sabu. Ma PDC tu 5 sabu Ji natawari onaro karena sunnah menawar, matawa tapi sunnah juga memberi mapedecing. Jadi natawari 45 sabu ya letongang. Nalengi 50 sabu aja nata sasungi. Jadi mega pisarono na iye toriole mapedecing. Pak balu saroto pilih 7 sabu. Mapedecing tu pilih 5 sabu. Ia pengalion na 5 sabu saroda pada mapedecing. Maka iya dua balu pengeli maka dia bita si akaderanga masuk ke surga bangsa nana kana ma'i fil jannah si bawa ka masuk ke surga bangsa nana sini no masalah melebih kadere kemudian anutta daleta lagi na suruh pungalatala mak beringi apalagi komelo memang minrangi matan risira angkat melo minrang salah si dinna hak na bali boleh pinrangi ko melo minrang anutta lagi nih loro pungalatala kan aberingi saya sakon kapalai ko melo minrangi pinrangi iya ko to minrang agaga atau mapinrangi agaga selama de panai wajah iya tu malari teru apalan itu gaga inrangi. Di makanya ko napangi tahu maka ko minrang resiko ji ko minrang iya pak iya maka resongi amala tahu jadi magangkana hati-hati minrang tapi ko de napangi ko agama tahu ngalanya mga minrang
Makanya waktu na minrang isi nga inyewa si salah. Tapi dari koto agama to napang agama ini. Minrangi karena terpaksa kasih minrang nga nasadari maka jalat teru apalan na jadi selama dia ni palisu ya jalat teru apalan na jadi kung kato minrang na dia na palisu situ kan makanja itu minrang lari teru apalagi ko mati na dia na wajai malapi-lapi matu asul munrina pakamajana decenna layala decen matu amalakna na wajar ki asul munri ya ko degaga decenna dosa ta yalengi kanja na ko pinrangi na mati tau tai pinrangi ne ko ihlas muki maka insya Allah ditaru apalan ni jaja ta herang na ko angka to ipinrangi ihlas ki pinran na wajai pede menre dalle na ye tau tau mapinrangi makanya di masa Nabi ya ko angka tau minrang macet minrang ya ko minraki maka nabi tasi kanja na tau minrang itu nareko na pali isui lebih cede de panaja dapi jatuh tempo na angkan na palisu pinreng ka 10 sona 100 sabbu napa ruas sona si kanja palisu ni napa ruas sona palisu ni palisu 105 sabbu 105 sabbu riba dena riba maka dena riba apa digaga perjanjian justru berterima kasih hadiah makwa batena minrat di masa Nabi makor batena minrat di masa Nabi iye lanyak mako kwewe ya ku minrangi tawe mak janji 10 sona telung pula de pada wajai isi ngai ne wami si salah igang karena ia kuang katau minrang angka sarakna jatuh tempo idandai kodena wajai mak bunga topi magina kor lanya ia sunnahnya Nabi magina kor na sabak mabelan isalai apahang agamai ia nak katane nereko na pahangi komelo pungalatala pedecengi tawe diwerengi kepahaman agama jadi dalam kehidupan sehari-hari nereko ipahangi agama insyaallah mahnya memanangi lawana memagi-magi dapat angkan ringi pungalatala kekuatan untuk makamalakan agamanya ipahangi agama ini kamalakan ya palaturutui lo sila surat tadi pada bimang kalingai saya demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh